Miloše, je li dobar kadar, šta misliš? Ili ćemo da menjamo malo? Promenit ćemo, a? Promenit ćemo, može. Hvata je. Šta? Šta se desi? Vidi nova majica. Opa, idemo. Da, ovo su naši novi dresovi. Naravno, naplaćujemo ih, šalim se. Pozdrav svima i dobrodošli na naš YouTube kanal Tehnokrate. Ovoga puta za vas smo spremili jedan novi telefon, a u pitanju je Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Potrudili smo se takođe da odaberemo boju koja će više priličiti ženskoj publici. Pa hajde da vidimo kako se ponašao naš telefon na testu. Samsung Galaxy S20 Fan Edition dolazi u pregršt boja, a mi danas imamo na testu Cloud Lavender boju, a u ponudi postoji još 5 različitih kolora. Kao što smo i navikli, kod Samsunga sa prednje strane se nalazi kao i po običaju zaista lep Super AMOLED ekran veličine 6,5 inča. Naravno, tu se odmah primećuje i prednja kamera, dok sa gornje strane možemo videti mesto za SIM i memorijsku karticu. S obzirom da je fiokica hibridnog tipa, možete birati ili dual SIM opciju ili jedan SIM i memorijsku karticu. Tu se još nalazi mikrofon i zvučnik. Sa desne strane se nalaze komande za podešavanje jačine zvuka i dugme za paljanje i gašenje ekrana ili telefona. Na donjoj strani primećemo jedan mikrofon, USB-C konektor i još jedan zvučnik. Sa zadnje strane do izražaja dolazi triple sistem kamera koji zaista izgleda elegantno i prefinjeno. Sam zadnji deo telefona je napravljen od polikarbonata, ali ne odaje takav utisak sve dok ga ne uzmete u ruke. Telefon takođe posjeduje IP68 sertifikaciju, otpornosti na prašinu i potapanje u vodi do 1,5 metra, maksimum do 30 minuta. A težina ovog telefona iznosi 190 grama. Za razliku od čistokrvnog S20 koji posjeduje ultrasonični senzor otiska prsta, ovde se nalazi dosta jednostavniji optički senzor koji po logici stvari nije baš toliko precizan. A o čemu pričamo? Možete videti rad bržeg senzora u našoj recenziji za Samsung Galaxy S20+. Ukoliko otključavanje ekrana putem otiska prsta nije vaša stvar, naravno možete otključati i putem prepoznavanja lica koji je zaista brzo. Samsung Galaxy S20 FE ili ti Fan Edition za naše tržište dolazi sa Exynos 990 chipsetom. Neke druge države su dobile 5G podršku i Snapdragon 865, ali mi nismo te sreće. Pomenuti čip je još uvek Samsungov high-end, odnosno najbrži chipset koji oni proizvode. Zatekli smo ga do sada u S20 i Note 20 seriji, tako da vam je jasno da je jedan od najbržih, a ujedno je S20 FE posljednji flagship model za 2020. godinu. Po pitanju memorijske konfiguracije, S20 FE je za Srbiju stigao u varijanti 6 GB RAM memorije i 128 GB interne memorije. Osvrnimo se sada na performansi. Ispred vas su rezultati dva najpoznatija sintetička testa, a to su Antutu i Geek Benchmark. Iz priloženog ne možemo ništa zameriti. Vodeći se samo sa tim rezultatima, smatramo ga mobilnim uređajem koji je sposoban da podmiri i potrebe veoma zahtevnih korisnika. U praksi, iako nismo ljubitelji Exynos čipova, moramo priznati da Samsung S20 FE radi prilično dobro. De facto nismo primetili nikakvu razliku u radu u poređenju sa skupljim S20 Plus koji smo imali prilike da testiramo detaljno. Sistem funkcioniše prilično tečno, otvaranje aplikacija takođe. Na visokim setovima grafičkih prikaza apsolutno sve igre će raditi bez zastekivanja kao što možete vidjeti iz priloženog. Scrollovanje kroz sistem, same animacije i surfovanje po internetu radi veoma glatko jer pored odličnih performansi tajna je u 120 Hz ekranu koji čini da sve to izgleda tako dobro. Pored veoma visokog osveženja, ekran daje veoma živopisan spektar boja i ono što je već karakteristično za Super AMOLED ekrane, veoma duboka crna boja. Naravno, ne može se pohvaliti sa dinamikom
Dynamic AMOLED tipom, ali možemo reći da je po pitanju osvetljenosti i prikazu boja odmah ispod njega, jer je tu i podrška za HDR10+. Osvetljenje je oko 400 nita u normalnim uslovima, dok na jakom suncu, ukoliko ste u postavkama odabrali Adaptive Brightness, možete očekivati gotovo duplo jače osvetljenje, što ekran automatski čini veoma čitljivim na dnevnom svetlu. Iako ne posjeduje QHD+ rezoluciju kao ostatak S20 serije, smatramo da ne gubite previše, a razlog za to je što na skupljim modelima iz pomenute serije 120 Hz radi isključivo u Full HD+ rezoluciji. S20 Fe dolazi sa pristojnom baterijom od 4500 mAh. Kako bismo imali što realniju predstavu o tome kako se baterija ponaša u realnoj upotrebi, testove smo radili na dva načina. Prvi je sa osveženjem od 60, a drugi je sa 120 Hz. Naravno, veće osveženje ekrana nosi sa sobom i veće konzumiranje baterije, a to je već dobro poznata stvar. Sa 60 Hz i osvetljenjem pojačanim na 100% dobili smo 12 sati i 34 minuta. Sa istim osvetljenjem i 120 Hz osveženjem video se vrteo 10 sati i 36 minuta. Kako su ovo veoma rigorozni testovi, možete očekivati i dosta bolje rezultate sa manjim procentom osvetljenja. Što se tiče surfovanja na internetu, u obe situacije ćete dobiti nižu satnicu trajanja baterije između 15 i 20% od gore navedenih cifri. Testovi su orijentacione prirode i svako će dobiti drugačije rezultate, te se nemojte striktno vezivati za iste. U svakom slučaju, bez ikakvih poteškoća kod korisnika normalnih zahteva, baterija može izdržati jedan dan i to je skroz korektno za telefon sa ovakvim specifikacijama. Po pitanju punjača, blago rečeno smo razočarani. U pakovanju se dobija punjač od 15 W koje je Samsung prvi put isporučio u kutiji uz flagship telefon, ako se sjećate legendarnog Galaxy Note 4 davne 2014. A to nam je zasmetalo jer čak se i uz S10 Lite dobija punjač od 25 W. Mi to vidimo kao degradaciju. Došla su vremena kada se trebamo radovati što se još uvek isporučuje telefon sa punjačem. U svakom slučaju, pun potencijal brzog punjenja možete ostvariti kupovinom punjača od 25 W. Za razliku od S10 Lite, S20 Fe posjeduje podršku za bežično punjenje od 15 W i reversabilno bežično od 4,5 W, što je svakako veoma pohvalno. Po pitanju zvučnika, S20 Fe je opremljen sa stereo sistemom. Zvuk je više nego pristojan, visoki tonovi su dobri, a vokali lepo zvuče. Pri maksimalnoj jačini nema distorzije tonova, te se i dalje zadržava čistina zvuka, što je itekako za pohvalu. Poslušajte i sami pa procenite. S20 Fan Edition startuje sa već ustaljenim Androidom 10 i novim korisničkim interfejsom One UI 2.5. Istini na volju nećete primetiti neke značajne vizualne razlike u odnosu na stariju verziju One UI 2.1. RAM management je fantastičan na S20 Fe jer smo primetili da na 6 GB može više aplikacija zadržati očitanih u pozadini nego većina drugih telefona sa istom količinom RAM memorije. Čak je Don't Kill My App benchmark prijavio 100% rezultat. Ono što je još više veliki korak napred je i podatak da će ovaj uređaj kao i svi ostali jači Samsungovi telefoni dobiti 3 godine softverske podrške, a to do sada nije bio slučaj. Po pitanju softvera možemo reći da je najbolje izdanje koje je Samsung do sada pružio korisnicima, a sada ćemo se osvrnuti na test kamera. Za razliku od svoje braće S20 i S20 Plus, Fan Edition dolazi sa malo drugačijom postavkom kamera. Zapravo, glavna širokouglena kamera sa senzorom od 12 megapiksela, s optičkom stabilizacijom i 3 puta optičkim uveličavanjem je ostala ista, a druge dve su ovog puta drugačije. Telefoto kamera je od 8 megapiksela, dok je ultra široka kamera kao i glavna od 12. Selfie kamera nam dolazi sada sa senzorom od 32 megapiksela. Glavna kamera
Sa senzorom od 12 megapiksela prikazuje malo toplije tonove, baš onako kako to Samsung specifično i radi. Fotografija je dobro izbalansirana, fokus je oštar i nismo primetili baš neke šumove ili bolje rečeno nije ih bilo uopšte. Ultra široka kamera takođe posjeduje senzor od 12 megapiksela i u stanju je da uhvati baš dosta kadra za razliku od drugih 0,6 puta uveličavanja. Ona je u stanju da uveliča 0,5 puta, možda ne zvuči baš kao velika razlika, ali se prilikom fotografisanja oseti. Ovaj telefon takođe posjeduje opciju za ispravljivanje zakrivljenja po ivicama ultra širokih fotografija, ali ne posjeduje autofokus opciju, tako da to trebate imati na umu ukoliko vam je ultra wide presuda. Telefoto kamera od 8 megapiksela je u stanju da uveliča 3 puta optički i do 30 puta digitalno. Realno gledano, sve je upotrebljivo do 10 puta uveličavanja, do sve preko toga već posjeduje dosta šumova i pikselizacije. Fotografije na većim uveličavanjima primetno gube na koloru, to jest nekako su bleđe. Portrait mod, ili što Samsung naziva live focus, zaista lepo bluruje pozadinu i dobro pokazuje sve neophodne detalje bez previše muke. Samsung je ovu opciju zaista doveo do savršenstva, pa tako njihov algoritam zaista nema nikakvih problema dok određuje šta je objekat fotografisanja, a šta pozadina. Selfie kamera je sada sa dosta većim senzorom od 32 megapiksela u poređenju sa 10 megapiksela kod svoje braće iz S20 serije. Fotografije zaista izgledaju lepo, posjeduju dosta detalja i mislimo da će sa ovom selfie kamerom većina zahtevnih korisnika biti zadovoljna. Za one koji nisu ljubitelji Samsungovih prenaglašenih boja, postoji još i Pro mod, sa kojim možete dobiti zaista dobre fotografije koje izgledaju dosta prirodnije. Naravno, to je izbor pojedinca i to zavisi od ukusa, ali i od razumevanja rada u Pro režimu koji ume da bude malo konfuzan za nekoga ko nema previše iskustva u fotografisanju. Single take je jedna stvar koja je postala jako zanimljiva, a to je da jednim pritiskom na ekran dugmeta za fotografisanje snimite kratak video od 5 do 15 sekundi, a telefon sam izabere najbolje delove različitih scena i edituje to za vas. Zanimljiva je opcija sa kojom možete dobiti neke zaista sjajne rezultate. Kada padne mrak, imamo osjećaj da je sam ishod fotografije jako sličan kao na S20 Plus, koji smo takođe testirali na našem kanalu. Nasuprot dnevnim uslovima fotografisanja, prilikom slabijeg osvetljenja, fotografija posjeduje šumove, ali ništa što će nekom zaista mnogo ismetati. Zapravo, ovo je ipak i dalje mobilni telefon, a ne profesionalni aparat za fotografisanje, iako se svake godine ta granica polako i smanjuje, ipak postoje tu dosta i ograničenja. Ultra wide kamera, kao što se moglo očekivati, daje široki ugao fotografisanja, ali na uštrb samo kvaliteta. Nije ništa previše primetno, tako da je ova opcija i dalje jako dobra stvar ukoliko fotografišete više ljudi u isto vreme ili želite da veći deo kadra uhvatite jednim fotografisanjem. Telefoto kamera se ponaša u skladu sa našim očekivanjima i tu nema nekih preteranih razlika u odnosu na dnevni režim. Sve što se fotografiše prilikom uveličavanja 10 puta i više gubi dosta na samom kvalitetu. Naravno, portrait mod je prisutan i u noćnom režimu i daje jako zanimljive detalje. Selfie fotografisanje se tu ništa ne izdvaja, pa je podjednaka situacija i tu. U uslovima standardnog noćnog osvetljenja fotografije izgledaju solidno, ali kada se osvetljenje smanji na ulične sijalice, same fotografije posjeduju osetno manje detalja i zaista dosta šumova. Samsung Galaxy S20 Fan Edition može da snima 4K u 60 frameova po sekundi sa glavnom kamerom. Ukoliko želite da snimate 4K Ultra Wide možete, ali je ograničeno na 30 frameova. Za razliku od svoje braće iz S20 serije, FE ne može da snima u 8K rezoluciji, što mislimo da i nije neki gubitak za sada, ali je očigledno da 8K video Samsung ne želi još da spušta u pristupačniju klasu. Sam 4K snimak zaista izgleda dobro. Nije baš na nivou S20 Plus, ali video posjeduje dobre boje, a dinamički kontrast kao što vidite je odličan. Naravno, ukoliko želite možete snimiti i u Full HD-u u 30, odnosno 60 frameova, te će video zauzeti manje memorije na samom telefonu. Elektronska stabilizacija je prisutna na sve tri kamere, dok optičku stabilizaciju posjeduje glavna i telefoto kamera. Svakako, naš miljenik ovog videa će reći svoje mišljenje.
S20 FE. Kao i svaki drugi uređaj, ima svoje prednosti i mane, pa ćemo krenuti od prednosti. Super AMOLED ekran od 120 Hz sa HDR10 Plus podrškom, koji nije kao Samsungov Dynamic AMOLED, ali je bolji od većine iz cenovne klase. Ono što je za pohvalu su stereo zvučnici koji daju čiste i tačne tonove i dovoljno su glasni da ispune vaše očekivanja. Takođe, veliki izbor boja čini da ovaj telefon može odgovarati svačijem ukusu. Dnevne fotografije sa glavnim senzorom su odlične. U uslovima kao što je dnevno snimanje, 4K video u 60 fremova ili ti manje daje zaista dobre rezultate. Ovaj uređaj posjeduje bežično punjenje od 15 W, reverse charging i IP68 zaštitu i oni su zaista za pohvalu. Što se tiče mana, plastična leđa telefona vidimo kao veliku manu u toj cenovnoj klasi. Iako smo zadovoljni sa baterijom u video reprodukciji, kasnim kombinovanim testiranjem, utvrdili smo da je autonomija baterije nepunih 6 sati aktivne upotrebe. 15 W punjač u pakovanju zaista pri samom kraju 2020. godine nije nešto što bi svako mogao da poželi. Noćni video i noćne fotografije, kao i nepostojanje autofokusa na selfie kameri, takođe vidimo kao manu. Videli ste šta mi mislimo o ovom telefonu, a najbolje bi bilo da vam vi kažete šta vi mislite o njemu, da li se isplati ovaj telefon uzimati kada pored njega imate i sve druge telefone koji su u približnoj ceni, a daju možda čak i nešto više. A ono što mene zanima, šta vi mislite, kome bolje stoji ovaj telefon? Milošu ili meni? U svakom slučaju, ostavite dole u komentarima, a mi se vidimo u nekoj narednoj recenziji. Pozdrav!